Khovel ram ro pui ber America ram shroi tulu ber president tlanna nei ani awangin US lama COVID-19 positive an pungna sa hle Mizoram apo ken zaire lavin huna beng bel chhozel ti country engang chien nge kan la tor chaudon hriat phak anilo churam chukan tumber lamanilo khovelina anga event US president somli parukna ni tura thanthar Joe Biden lam hoideyang Joe Biden Hringnun Bihchianna Ziaktu Teiti Max Joe Biden hi amingpum chu Joseph Robinette Biden Jr. ania November ni somni sangazgo somli pahnia St. Mary's Hospital Scranton Pennsylvania alo pianga apa chu Joseph R. Biden Sr. ni in anu chu Catherine Eugenia Finnegan ani sa khona lama chuan Catholic chung kwatang lo Australian ni in an unaw jing upaber ania Biden hen farnu pakhat Valerie le Naomi papa ni Francis le James te ania anu Catherine hi Iris Tison kai ni a Biden lo pian hian an hun tam jok chu an chung ko hian api le pute bula an khosa a an chung ko hian cha khazko somnga pathuma Claymont Delaware atangin Wilmington Delaware anin suana Biden apa Joseph Biden Sr. hi car salesman in oma patumru tak mayani Joe Biden hi sangkha zukwa sumnga panga kuma khan St. Paul's Elementary School Scranton a hian akala heti la hian kumsom pathum mi chau alan nge Biden hi infiamna lampo toipui piana a school kallai point high school football team atepo alo telve tlau to a baseball thlengin alo khelve to thin ani class president a school kallai na tang thei riau le ngala kumsa kha zakwa somruk pakhat khan a graduate New York a zirna sangjok chun zomin University of Delaware alud le a heta point football al toi pui hle Bachelor of Arts of degree kumsa kha zakwa somruk panga adunga double major history le political science la kopin heta po hina thleng sang hle ani mase Biden ni tun ma chun dang ove tak hi ani a tunnu ama soile dan chun adang ok awangin zirna lama po har sanna to pha thina ma se poetry hanjira ahan chamvel hian na satakin ma son ani ti asoi nge ani zirna lama po duai lo hle a patum ru ve tak chu ani phot mai Nili Hunternen kumsa kha zukwa sumruk paruka Roman Catholic korana ani neya Nilian an hen fa pathum Bill Biden February ni thum sa kha zukwa sumruk pukwa piang le Hunter Biden sangha zuko somsare piang le Naomi Biden November sangha zuko somsare pakhata piang te anneyeni Joe Biden chung ko chunga chetna December ni sompare sangha zuko somsare pani alowin hera atoi zongin Biden US Senator ni nu khan anupui nile chofate patum Emmy Bill Hunter ruain Christmas tree le turinani khalchuaka Van doi thla takin hokhazin Delaware konga stop sign tarna chu tlan tlangin Delaware Route 7 kongpeng throm tamnalaya tlan lutin he konga hian khwalzin motor lo tlan lut ve meka ain bar lut ta a anna le a Nilian le afate pathum chula chuakin Wilmington General Hospital adalu anni a an liam chu tur lovin ni le afanu emi chon borala afa pate pani te ro chu andam kho chok thei hramani Sahni som panga kuma khan UL University ya Biden khan no pui chung chang hi asoi chuak le a hetiang hian election kan nei nu chol karu kalta khan kadam chung khovel chuti danglam dor ani a Washington staff atangin phone call kadonga kanu pui le ka fate pathum chu Christmas thil le turin chuaka kongsira kanu pui le ka fanu chu an thatani min tha sakani ka fa pa ero adam kho chuak thei hramani tina soi chuak nge ani kha
Joe Biden hian Syracuse University College of Law train law of degree adongani kumsa ne pakwa tanga sani som pasari chung khan United States of America Vice President ni na alo chel to a kumsa nga zakwa som sari pathuma tanga sani le pakwa chung in United States Senate alo ni to bok political party a chon Democratic Party ani sani som pasari kum khan Presidential Medal of Freedom choi moina chu Obama ne na train alo dong to bok Joe Biden hi middle class kan ti mai chung ko tang lo sei len ani a khosak har sa jok jok chu ni lo ma se hun har sa le kher tak tak chu alo patlang ve to tho ani anupui nile Biden boral no hian Jill Trace Jacobs nen sa kha zakwa sum sari panga anin tonga anupui panhi na Jill hian pasal ma sa Bill Stevenson ania Joe Biden ne na anin ton la hena pasal ma sa Bill ne na in thren kum chia kha ani a ti chuan jun ni som pasari sang azwa som sari pasari Roman Catholic ko hrana anin neya anupui panhina Jill nan hian fanu pakhat Ashley Blazer kum sang azwa somret pakhat apiang an nei buk ani soi to angin Joe Biden hin na chan vo poimo tak tak achel chawa ramlen hamtana ke pe na theito blo chu ave thin ani America President Louis Barack Obama ten khan Democratic Party ve an ni a anin thlopin political party pelama po in thian thatak an ni nge Joe Biden tan hin Obama po he campaign na sahle chu mai ala ni lo Barack Obama president ani lai khan a vice president tan alo thlang to boka ti jon kum sang ni pakwa tanga sani le som pasari chung chu Obama president na nuaya vice president in om chauta a US Senate la pok tumru mut ni na lo chel to ani atang mut po hian panamai chu ani lo to pang ti chu a hriat thei ome sa khona lama Roman Catholic ani kan ti to kha Pope Francis po athlop le a unaw ang mai inzum na thuk tak an nei thu a soibok chuba ka Joe Biden hi same sex nei in ang mong ko hurte in nei na thlop tu ani a hemi chung chang hen thei to pa chu ve a kum sa ni le som pokwa jun thla po khan mahatana gay bar te polo watlo nge ani Joe Biden Vice President Kamala po same sex in nei na thlop tu thobok ani a ani ho hi CFR insider tak tak chung oman ni a heta tang rongot po hin America chu engdin hmuna nge om engtiang nge borok chu kal chho zelang ti le American hobak tur chu ngai ruat thein alang chhoruk mai nakum sang ni le somne January ni somne Washington DC a Capitol building a America President thar tur Joe Biden hin laklu ani don ani Joe Biden His Society ho thlop tu ani bok